prijatelji, dobrodošli u moj novi video kada ću otvarati novu VIP pet. Haha, moram je otvoriti prije nego Iris dođe, ja želim otvoriti. Ej, ti na peludina, mogu ja s tobom otvoriti taj VIP pet, baš mi se sviđaju te igračkice. Naravno, Rago super, ali moramo brzo dok se ne pojavi Iris, će nam ona otvoriti, ajmo. Mi smo najcool ljubimci, obožavamo frizure, najbolje smo frendice i volimo pustolovine. VIP pets, prijateljice! Nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure za super cure, I love VIP pets! Ej, a VIP pets! Otkud sad vi? Mi ćemo otvarati VIP pet. Ne, idemo! Ne, ja sam htjela. Pa može s nama? Mogu, ajde, dobro. Ej, cure, ja bi otvarao, meni su ovi peseki preslatki, mogu i ja s vama. Ljubi, ajmo onda. Ljubi. Aj, Iris, opet sve ti radiš. Daj meni. Ljubi. Znala sam. Ti ne možeš ništa. Kako se to otvara? Ništa. Mogu ja. Ajde, sad ti malo. Sad ću te pojeti. Kako je to teško, ekipa. Ne mogu. Ja sigurno mogu, daj da ja to sad otvorim. Daj mi, Iris. Opet si ti, Iris, javi. Šta je unutra? Da vidim. Šta je to unutra? Vidim, šarena je kosa. Šarena kosa, ljubi. Aj, to će biti ona prekrasna, kako se zove? To će biti Celestija. Celestija, ljubi. Ajde, cure, onda otvarite. To smo to dobili. Šljokice, ja ću se na šljoki čestit. Šešelj, to će se počešljati, jer se onak sam raščupan. Zeće uši, zvoj, a dojek sam htio biti zec. I sad ću se staviti uši. Kistić, to je neka slikarica, joj, fora. I ajde, otvaramo, Elis, ajde. Da vidimo ako je unutra. Jedva čekam vidjeti. Ajde, Iris, skidaj to, skidaj. Ja ću, daj meni škare. Daj mi škare, Iris. Ja znam sa škarama. Iris mi ništa ne da. Ćemo li to vidjeti kosu uskoro, ili? Mi smo glavne u videu. Da. Oni su glavne u videu. Ajmo. Suse, kako je predivna. Prekrasna je. I najljepša. Joj, koja kosa. Prekrasna je. Ajme, je najljepša od druge taj VIP pets. Zečica, stavi joj to. Stavi Iris, brže. Ajme, kako su lijepe ti VIP pets. A Iris, jel moraš ovo skinuti tu nešto da ste dobili tu muffin? A ovdje ste dobila zvijezdica, šta ćemo kod ove dobiti? Pa ja mislim neka pljusak boje. Idem ti ja donijeti. Neki tu. Vidiš tu nešto ovo kao plavo. Mislim da je to u boje plavo. Ili ljubičasto. Idem ti ja donijeti, onda šta ti treba, voda i papir, jel? Ili ručnik, šta? Voda. Dobro, idem. Mogu ja to, Iris, daj meni, ja bi to. Opet ti. Zato što je Iris glavna u videu. Šta se ti malo javljaš? Ja sam glavni u videu. Da vidim. Ajme, kako je lijepo. Ej, ponavljaš me. Ponavljaš me. Ne vidim, nisam vidjela. Prekrasno je, Iris, nešto ljubičasto, ha? Ona je slikarica, ha? Celestija se zove. Celestija, ja mislim da se ne zove Celestija, ali to je iz My Little Pony. I to je ta, jel tako, ime što je prekrasno, zove se Aleksija, ime divote. Joj, ako mi se sviđaju ti peseki. A frizure, pletenice možeš raditi. Isuse. Ja ću sad napraviti. Ajme, gdje je Aleksija? To je ova tu, gle. Ime divota. Aleksija imamo Gwen i imamo Diona. Juliet. I ljubi ekipa, prekrasne peseke imamo. Moje raditi sada pletenice. Pletenice? Ja bi radio pletenice. Kako se to radi? Ne znaš raditi pletenice? Ne znaš raditi pletenice.
Nemoj me ponavljati. Nemoj me ponavljat. Ti si se smijao. Jel ponavljaš? Ti će se smirijat, ja ponavljam. Daj, nemoj nas ponavljati. Nemoj nas ponavljat. Ekipa, vidite kako sam ispila pletenice, što nije dobro. Nismo mi, Celestija je. Pa niste vi, ja sam ispila pletenice. Celestija je. Ispao pletenice. Jesam. Ja sam ispila pletenice. Da ste vi spavali. Ja sam ispila pletenice. Nije, ja sam. Dok ste vi spavali. Dok se svađaju, ja sam ekipa. Ajme, kako je prekrasno, pletenice. Jesam ih to ja isplela? Ne, Celestija je. Šalim se, znam da nisam jako roko da se guram. Da vidim ekipa šta gleda. A, to se s tim zalijepi. Da. Opsić. Opsić. Daj, A daj, nemoj. I ekipa, vidite kako sam dobru punčicu svezala. Aha, genijalno. Celestija je. Joj, te cure uvijek moraju otkriti da je sve Celestija A napravila. daj, Celestija je stvarno dobra. Celestija je stvarno dobra. Eli su se samo malo. Ekipa, vidite, one mogu na frižideru ležat. Ovo je genijalno, gledajte ih. Do zgora. I do zdola. O, Tina Peludina se legla na njih. Ajme ekipa, ovo je predobro. Ajme ekipa, kako je ovo dobro ležati na njima. Cool. Sam barem ja pisala pa tak da letim. I ekipa, ako vam se svidio ovaj video, ja sam htio odjaviti video. Pretplatite se na kanal. A mi se vidimo u neki od sljedećih videa. Ćao ekipa! I ekipa, ako vam se svidio ovaj video, onda ga lajkate i... Oni su one to već rekli. Mislim da jesu. Ok, subscribe-ite se vi svejedno na ovaj kanal i mi se vidimo u nekom sljedećeg videa. Ćao ekipa! Cool ljubimci, obožavamo frizure, najbolje smo frendice i volimo pustolovine. VIP pec, prijateljice, nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure za super cure.